ल भयो भयो अच्छा धन्यवाद आमाले छोरीलाई गिफ्ट त दिइसकेकी छिन् अब केक खाने र खुवाउने कार्यक्रम हुनेछ गिफ्ट पनि बजाउनु के Happy birthday to you, Srishti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you दिदी Happy birthday to you. परमेश्वरलाई धेरै प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस् र नानीलाई आज भन्दा पनि अझै पछाडिका दिनहरूमा अझै एकदम असल बनाएर नानीलाई चाहिँ बढाउनु हुनेछ अनि यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहुनेछ हाम्रो छोरीलाई र नानीलाई मैले कान्छी छोरीलाई पनि बाइबल गिफ्ट जेठी छोरीलाई पनि बाइबल गिफ्ट है एकदमै यो बाइबल पढेर बाउको चाहिँ इज्जत राख्ने छिन् दुवै छोरीहरूले एकदमै धन्यवाद नानीलाई धेरै धेरै शुभकामना जन्मदिनको Happy birthday to you. बच्चाहरू सबैजनाले ह्यापी बर्थडे ह्यापी बर्थडे Happy birthday to you, Srishti. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Srishti. Srishti. Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you, Nani. Happy birthday to you, Nani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. अलि त आउनु Birthday to you. यता हेर्नु त्यो अलि त गरे के उही माथि जानु Happy birthday to you. Happy birthday to you. अलि माथि जानु न Happy birthday to you, Nani. Happy birthday to